Whatever me ma watching sronko eba Asempa 94.7. Sabre miriti dumienu abo apa dumienu ho. Time ne fepa 1212. Time it look very nice. Aye kanawu ana wasungu a utie. Kofi michia bi Mr. Capito. Sana ye ne da no. Matram sa ti obaya ye ne sa. Onyame enka ho ba bia wo bia. Odofo Capito akonwa ni na de oni wonti kwame obo ade ma 7. Ana mabetram na enemu be ye kanawu. Etan se ensemfo ahi. Na ene ensem yenu ena mede nam. Mekenkan ade bi e wo internet ne so say yase sofo bi say eye ensu a eyiri fire no eye demons bi ana e koso sa ade no pa kwase unsa ka sa article ne bi yase obi the eagle prophet o say why was say eye demons ana ma ensuo eyiri e fire asofo ne bi wo kromo ha mommoa yen to the stand say 3 days nie menna na menam circle ne important me kira manfo say ewura a tugu gotamu no etimma gotasi ama ensuo yiri fire gotamu asi ampanifo de politics a omunyi no ama ensuo yiri fire yakoda sore ya so betena say e demons wo yesa na dwuma na me ye no o ma me bregu kwa entitiye eni nimudie na yate afidie ne so ebre edemaka nafo no na o ma ye bregu. I want to believe say the story is not true. Now if it is true there, my dine ho ya papa. Sa nya tra krom ha ade bibia shabronsam ene ya wie ba bia ya wie. Bibia e demon. Ena wie yen de ya wie. Demon ya fere san. Ono de san got a demon na, that demon na o mo do na ya ma no, that demon ya fere san. Odo demon nya za. Asofo ni bi bo modern ebi nso amwoyen e wo krom ha. Ezan se asofo kro betime manipa di omuhuni. Krom ha yeti dia wanya kristoni no no ye kramoni. Eti se imamfo ani asofo tu omuhu asi ho. Achira asorema no ahonie e wo asore dan mu a mefo se ka bo my Ghana. Sense e bi bia e be spirit. Sanka asofo yiri wo ho pa. Abodewuro atra asore ma say we ye fia ho nkosoro himam cleanliness to godliness is next to godliness anka efi mebre no eso bete krom ha ye way for any fam yan wiasefo no ye kakra bi yan wiasefo na yan che dansum ba bia no ye kakra bi dodo na de wonko asore no no ye kramoni enti sanka imamfo ene asofo pemre atra asore ma no say ehu hia so be di huni so kristonia anka ensuo yiri kronka emfa yen na wasa nya ho eto waka kire ye se eye demon ena ma ensuo eyiri efa yen wo krom ha enye demon bia ni ba bia a wo ma ensuo yiri efa yen eye fi ena ma ensuo yiri fa yen me bre ekire Ghana for se omuni omhuni omuntu ne ma ngugotam na so fu mu awasore se eye demons na ma ensuo yiri mo yasa mo madwuma no eye den ema yen asofo fo hunyim asofo mo fo mo hunyim papa nanka area na mo ye asore ne kra no da kro kwase da bi mo se na de ye anyi ntutuso dudu ye anyi correction wo bia fa ne sekan na ma dodo na ma yi gotam ebeboa asensa mo de ensu yiri ekose demon sa demon ne mo ne di ma mintie demon ko a wo ma ensu yiri fa ye no mo ne di na mintie mo nkyem ba bi ote yemfa nyema bi ni agro anyema bi wo ha yemfa eni agro gota saye ma Ghana fo ye fi Ghana fo ni omuhuni Ghana fo ye nyema basa mo sofu betu omofo no ma ja sansamfo ni di no wo se demons na ma ensuo eyiri fire demon ben demon ana demon bi ano ni yende demon and spirit and Africa akọwie yes abrey o ga say tsunami ba America for ka say demon no ma trantra ho amana be kunkum wom dabi demon ben mo yesa mo adwuma no eza say enipa no wogidie e wasofo de mpo ese o mampani I'm telling you
Anu video bi amehwe so for no ohuru anima no de agu asore mana pampam no ohuru na ase no de agu obi pampam na ezoni na manim nyina na omo mini bi ne just se so futi man yesa ne just so fu kasama obetie eti momfa ahonie enka teachings ne ho. Our pastors of today should start teaching the church members how to keep their compounds clean. Baby area bi wa say asore na wo ho na ohwe akwan ya de ko ho gota da so na nanim na mutim na mo som na mutifini mu na mo som mo pra so da mo na mo de agu abonten ho anchachire ben na ade ma asore ma asofo de bi bo moden ebi so amwo adwuma no and can't know what about say a demon and a man's way you come in chroma circle. Abra Odona, I am ma Asempa 94.7. Can is answer and some phone. He Mrs. Story now, Makan and Openo. I want to believe, sir, the story is not true. So I am pastor, eagle prophet was the one say a demons and I mean and just on him circle or Mark come in chroma circle that. Yama me assure pass your trouble some free no Ghana ha no betoye. As I say the bia a spirit any demon. Accident sia and a spirit na pay moja nom na onom de driver for a pro stand driver no accident is saying driver near bre obetra se no wanom asra any energy drink no atuka and no accident is saying di hwan mo di wan mo se asonso ba yema di weme eni asofo mo okro mo a mu demonize kro e mo pa ma demons ni mu ni e ho ntoyen se bibia e demon dia ya bre ti afidie so anopa ni awia ya cheche Ghana for se bote ye mu osisi e ma nsu ayiri yen na wutimi mo ya na wo se adwuma no se e demon e na ma nsu ayiri ade demon Ghana nko no wo Dubai demon ni ho ana demons no ya je ban afom ho se omontra ka na nko without due respect se nyame ni pade de mamo e tato kasia pa monke kan sem bia sa keke anya demon ko no chance won twe ne ho firi ho na ye bra na enso ni nya ye yiri ya yakota fo kota tan agukrom emu asisi na adakoma odoko gota mo no fridge di freezer and so got anim babia mo tse ne wona na anwufa ho no yeko yiyi mu no fridge mua na okobrane atamde atoko gota na ezo yiri fa ya osi demon di hwan mo asemu edi kan no asemu atusu mienu ena me hwe TV na takwa ne importem wona se wona kwan nye enti no omo twetais ya begu kwan ni mu ahye enti obi timi free akwan na ntifi amese nkonaja to the extent say omo yadwuma won mines ene ade a mines ka na kofa omo nyina no omo ntimi nko adwuma as at 10 am no omo kwan na tifi takofo mo kwan nya metemase na obi akwan nya na wo se tire menya hwe se krom ha wo man we be ya my papa ano kra ba kope akwanfo asofa ya nyina ya fa bi so akwanfo sofa ya pa bia meti almost every 2 weeks bia no asa me ka shop esa say akwan me fa so ko bi fie no akwanfo asai ya bo nkwa enti akwan sofa akwanfo asofa de ya metemase menemo ya adwen. But the answer is not blocking the road and burning ties. And your first time maybe asini before say empanifo and say so sa niam we so. So obi akwan nya what so ties emegum ense no ankrofo ntimi nkwa adwuma. It is say protocol say permit no nanka by 8 o'clock no as say mu free ho but as at 10 11 mu just gina kwan mu asikwan say mu obi nkwa adwuma. Munim aka Ghana mebo sa de ya mu ye na no painti munim aka Ghana mebo. There says okoya ban adwuma no wontimi nkoya ye enso ya mark no bosom obadi aketua. All those things no atwe man no enkanko akwa akire mo kwan na anya no menem ya adwen pa nanso anya se obo block kwan no ase ties aka ntimi ntwam no na be me ya wo kwan ya wo kwan ya faso ya ti krom hoyi emra wa ha say in case there was problem you want to with the petition bi beko munyina mama chi kama mo na mo kwan na tifi na mo de akọ ya they cannot hear but you don't unseize life because you think your roads are bad.
sabi anya to kwan na kwan anya ewo hwa pram haya odningo miko area bi yesi moto nko sa tam na mini moto so tena ye ka tem say taxi driver say anya say onko car entimi mfa kwan so nti apart from moto no bibia ko hobiem odningo haya enti akwan anya de kromo anya na but acquire first so address issues no order of the day. The other day was I think say enfampo baby say almost so say taxes no ma block kwan obi ntimi nkwa adwuma enye sabi ma block kwan say work obi na say no be cross so no okọ wo a enti wangu ana ambulance bi ba ono so akwan say enti ongu atifi ho ana omama yenye niema say omama aka na ho do ewe yemu yasi unfa petition kura nkono still alam da so gina ho she ties wobia de kwanye ase wo tie block na yaisa kromo ebetime move ekwa bia nya bia obia so de tie aguso she a kro ebetime akoso ana akwanye yanemo ya adwen but yemfa kwan papa so ne address your issues Ghana panifo so yakasa kyeremo aya muntie Ubeshei na omaka ho asem ka na panifo emuam yani ato abama mo dem ko parliament yani ayam panifo eti ekasa kyeremo aya muntie na wonnam kwan so utimi bopoto so be kafa che na wohwe mu aba akra wo so greater crow asema mi kai kwesa enya kura se asema na mi kan akra metropolis mu a akwan fonko a anya yanemo ya adwen ba yenhwe kwan be fa so aye be kan asema kire mpanimfo a emfa wo ye nemma ena mo ankwadwuma nyina no still they are going to take salaries o ma pay and when na lose must stop productivity for so many hours musemo kwan yet yase but it's not the best. I don't know much church sade ya hweni ya afi be kakaba amanyofo bi ko church na mo gada ho no ya gada ni pe kakra ya se kwanya ni ya setai sa anya okwanya anya tani yese ahade ye sane ya kanu sane tie no sane ya kanu nti le friend kanawu sansen semfo ehi Asempa 94.7 media ne kwano obo ade kanawu 0302 216545 0302 216546 onso bawuram ne ani nkomo ensem ne yamienu dimo sam afedi yesi demons na manso yiri yen obi o kasa me de ne nya adwon ne yadwen a no ye wasem a ene o mo so ties e dan se mo kwanye me fo se entwa yie bawuram ye ani nkomo about 12:24 Tell Papa Pania, sorry, hello. 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 And you be on the corner, be as well as a tire. Could you better chrome Hassan? Just so quite you ma, no way to be a freedom, you can be now over. Now, says our banner between by joining N1. Now, bedroom also be a crime in yet, yes, a tie. Now, so send coffee, Koda. There be. Hello. Hi. My dear, good afternoon. I'm not sure when we're here for. But you're here for just Nana. But then the one man to make a separate reputation. Did you go for my dear? Yeah, Nana Yanko. Kwame. South of on South for Ghana, South for Afghanistan. Ah, yeah, Cromayano. Croma, yeah. Aye. On say a nipper be or said in a psychiatric, no question I dream. In so you fire good time and you for and yet I so bit me up from I didn't use a fire and also how catch it mamma for a demons. Now demon what to decide demon can what to do. And let me be as any in the sense that demon or a patron office winner and that's what I did. And I met to me, may be a bear on Nagasani demon be our jolly and ask you when the team or done and how did or did something on to the name. Just a munya but cry. Or somewhere by a suburb my own. First, no, Roman, someone, and about buying Bessia. I sorry, I must have say, my hello. Hello, good afternoon. But good afternoon, didn't be free. Your friend may come now and free some. Nana man take fire near call. As of when I am no more per se, Omudin ba No crepa. Manphobia, Tinidini, Bunidin, because me, Madame Vica said.
no be mani papa dino aye ashita komena even if it would take him to kill a human being for the name to go for akra obeye nti bi mo pe wrong means bia momudino yati omudin keke sa na me de mi hu na fe so no ligini ni ho o nsia de ofitin ya no kasa ho kan bia keke sa na ke you de mo en fanchen non kan de enko yo me da se bebre hello hello Bacho, good afternoon. Hello, Black Kwame. Maja. Me din John, me kasa free Kwame kuma seko. Na seko for yanko. Papa, nyame nchira obibiri. Na the American sa ego prophet ni de. Aya na nyom foto. Ye ma omo kwan ama omo keka nsem bi se ya. No omo de pa akra ade akobo nsam jim because nsem bi wo hono ma se wo ka kire nipa no no nya adwensa kira. Oh nsem wo ya wo ka sesiye no. Esa senka nsori ne bohu dewuro. Nipa so masi wo yenwura baby a odi beguo wo pie nwura no de begu gatem ama nsuo yiri nsuo ni baby ese se fa entima amfa ho na yira be fa nipa wo si edimo wo kura ese se wo be ka kire obi che wo kokom ne bom paye na nka nyankopon tie o enti saa ne omo ye de me de me hunu se ya na omo koso a e de pa akra akobonsam jemti omo hwe omo hu ye pa na menim se Ghana emre bi ani ho a ekotia saafo na omo kasa na omo fa omo hu adi na fe omo zi omo ye difo omo hye nkom na omo pa chaw mentafse mbo bra nyame no nya adwuma medas yo mate wan bi na wa homa so hello ba de Maja papa ya me kabe Sacramento ba ko pe se Sacramento makabe 1 million mentonka oh me do that yanko one day over who me motimi mayor yanko no I don't be funkufu now that mayor yanko na me ga say ege prophet be se no ye be se no pa o me aso fo bo ma o mo come down about so for the too much e dey some krania e dey take kana so be verify do for say do that be so be verify wa and there some krana dey bia mo me anyi ho kra ya bla pala ba de I don't want to be some say 2007 na dey krani the best omo nya me duma mo so no mo nya me duma mo tia kama nyakopon no mo nya sansan no mo de ho fa fol no me da se nya me duma baba yo papa ya so ya dalse frefo wa homa so hello Kwame Maja bela na kate to aso ne wie ntem na frefo unim se de papa yeye unim bone a wasan che amanfo because unim se Kwame Ghana has a wote nipa no ma unim se 99% egi asofo di chen omanpanyi obama speech entira mi so omunyusu sa opportunity ni ye ne fanse sa oman no enya nsama kase akeka oh na ebra amanfo ebre se ye be ya timamofo benya adwene na wo bo asofo benya ivi se ye demo kwa na hye na bompa na kisa kum sa demo nkwa na no ye se baka che se demo ya se sa asofo no ombra bonten sa ono kwa se ige pofo na nipa watu udi nkwa aboa de se aboa adwene wutiri abotre eni atem o nyame nipa hello yeah good afternoon but first now kind of person de mu de wan de kan fa gata timu ai mi ba to yanko nyankopon shira fa Ghana for ye fit too much yes ya do Ghana for ye fit aja obako akwa na o kan Gloryland ai eti Ghana penifo hu adwuma o mo ye o ana gata na atie si kwanu mi na ase kwan wo nya be si etiko jansen ana na o mo ye sa ma reporter fresh aka omumua Ghana penifo de na ha o me so de na o mo ye ana o kwemu nyina ye fihwe be hwe connection ball apart connection Kanesi bola ise ya kana ya yise ko gina ho no ya report ya market ya to aduane Kanesi ayi station ho omo aye kwan no de kwa kolebu kwan no omo aye ho kaka no omo janka ya ni nyina na gadget ni nyina choki na nso ni nyina na mu kokohwe ho nyina tutu akasen ni nyina anya edi panifo ni o mai na kwemu nyina ye capital city medase I'm fa offer for onyankopon onhyira won so adwuma dase hello bacho lower radio do betimi kura dum no mete onka bacho sorry ya la teacher ni kaza fira do ko officer oh ya bibia boko de
Boko yanko me chao me ko shema kula sikakra fi na mabedun kam eye pa me gidi se o she de we ya ne me ko so na se yan hwi ya nipa nim dinim de ye be ko house se nipa timi di wura guguatam no obi abeka kire me se spirit na ye saade no emra mo me hwe ne se emra na nipa dodo mi gu saa do no so na wura no wo ho yankasa pure water obi koto yogurt udi na ro ato abonten so ya abeka kire se nti de nkebe nyina ne se nka mo a mo wodom mo a kristofo ya sabi mo tete kuku bibira mo wodom a mutu mo fui na ka mo de simoni so se ye kire se de be fa so a nipa be dili huni ye fa so se be fa so nipa be nyina che na Ghana atimo konani but ye ni se ya se de na mi ni bi kwa Ghana fo dodo na wogidi o asorofo mu kristofo mu ane ayasorofo se si ya na koto bi tum se sebi spirit na yesa ye besere se ye yesa se peni ye bunyami anintia nyame hira wo ba me no waduma pa wo ye adwuma so ada wase me fa kan wo hello oh ne want me anyina so ene hello yeah Kwame yeah my good afternoon yo Kwame afternoon Parini from Suhum aja parianko me say prophet na o kan asem no me di no ho ya papa because enye bibia na wo de hye we demon dia ekoso na Ghana for Yesuban fin yeye nti tiemum na say wo de ma asore ma sana mekan na wo de kwa hye demon no o di ngura demon wo ye ngura David Kwame ndi bi o ayarehosem Ghana paying for say wo mum diketi say dia wo kwa abota wo ko say wo de force e de ma ye mra na wo abotiro no ho ye fe na wo no kra bibia ayamra say wo ma mra na ye ejuma na ye so ye di so wa ha no mo ye na wo de tete wo no na hwe say dia 37 mra no wo di so wo de 47 na udu okra baka say ho nya Ghana ezan soja fo ho nti obi a ya bibia ho ye careful ya no kra na wo kan ya no kra onja military yanka se wo mbebro nkrofo rofo ba wonja wo ma system no just one man na fe nya mla ye nyina ye follow na se hwan na be ma efi atena ni fie a so ati ase yo me da se bebre em say yemtimi fa afrafo bia biem zan se emre no ayebe me din e de kwa me obo ade amansan somfo me na